Mary Kathumba nimeogendi gutweka mpanga kirakariba kiangwa na mbogori ntere Tharaka Nithi na Meru na Ndithi neje nekinyete muthia bubujete nyume anto gukurukira kuthithwo na kugwatithania thoko ijicio ijiri kanda gachagaka akirikana kinya kwithirwa ni ugwatikiri mwingi gagateithia gucokanire biashara na kinya kugwatithania antu barutereru akari amwe na bo bamenerete utongere bwa county icio ijiri ni kurirwa ni kubathangikira. Mugogo uyu no mbogori kugwatithania na kiangwa mugogo urorari ukuthuka na bwayuthi kuma mbarino cieciri muthenya we munthi baugite ikugwatia thirikari wira ona biashara yetu muntu ne gujagatira sima arime majani no endie kiangwa lakini leo no dire njere ya maji ile kwoguo na muntu gwa kugurira majani ale kugurira we mono gu excess nambuge tuna challenge nene no tubwandaga sezi muno lakini ngacokeria yuthi bonde nkatho na mutongeria wetu Tapasco baba yao ni kumba gutuleta amwe tukawatana ta youth tukamobilize the youths tukomba guyakira ndaga ceno yuthi baba baugite ngendo gatagati ga tauni ya Kiangwa na mbogori irari ikugituka ngakiugo imugogo yu MC wetu like mwem onda bashand like mutu batumba kumobilize that small resources tumba kwa kandaga ceteno lakini tumbete kugwatana tu local youths toja kugitatia wakandaga ceno na ninkuga ni thank you muno kia uthi bala bonde balombete kwa mobilize na twakandaga ceno ndaga cetethetie igatethia anabeto muno baborina bakiangwa na especially arimi ba majani babange bagurite migunda bwa kiangwa lekia bambogori bagurana bagatetheka muno utogiteka mtu kama majani rokorwa aduka mwankara mini na mare ira jiri watanirite asokete kiangwa ataba ni factory bare chakangara menene muno akari wana ritwa bacukuru ya mbogori na nkinya Kiangwa irari thina ntheri bagikaya kwinga nonto mugogo yurari ukugwa rujeni rwa muro wa Mara uririte thina muno nonto bana betu kuma mbogori batikomba kuja maskuru skuru ira bathomagira iri ya Kiangwa na batikomba kuja nonto bwandaga seni ya kobokere December ingwetika kwe muntu mwa gwire ajara kwa na tio mwa kwita bakwete antu baba inge ana bamo baumaga Tharaka Nithi bakeja kuthomera nabo mbogori na batulaga kunira kamugogoni kamwaja lakini thaa ici twasema ni tuli ya community twabanga nontu thirikari ici ya county government nontu nani kwa county government batikumba gukinya naja twateki tu our own twaga twakendaga cece nontu kwina antu bagwite ndaga ceneje bakithijaga na ruje tugategera ndaga sateje ukona ura gukari nyoka uri wananchi nane bagukwira ni aremirwe na tutimuonaga twina 2 years tutalo muona guku kana bula muona guku yes twina 2 years tutalo muona guku ndio toga wacha tutengeneze sisi wenyewe yuthi baba batongoretwe Pascal Gitonga na Nicholas Mutua baugite no abathire na mbere kenda gutigira bagwa kamugoyo na kariba omba gutetheka nyumia twale kwine landi riri yale mwana wa mbogori we antu bali jaga mbeca jiao kana bali lagana ba kumaria antu bani bali meto kulinga biashara inene ngwete kio munde tukinga antu kio munde nonto bwa kugwatanira antu babonde beya antu bali baketho bagicokia wirwa wa kwinja ilandi ukaraithiria nale gulo no kuona majani arimi ba majani na area ino ni agricultural zone economy ya guku kwetu kunde ithagwa grounded on farming koguo endelea arimi betu bakwaga kuthi thokoni nonto bwakwaga ndagacania ibu nene muno twaragi tukaurania MCA betu bathile kutukeria thina ile Kiangwa ni thina ile ichogoria kiripotera Wero TV kuma Gichigombu muthia baugite no abathire na mbere kenda gutetheria aturi bantura ino ire ciere.